Dude, I'd be pissed off if this song blew up on TikTok. Might just got 100 trick this shit, then I whip it quick. Bezel on my wrist, she up, be tryna lick. You looking like some plat, I'm a toothpick. Money feeling exponential, glad I'm mathematic. Flip a bag, I'm Machiavelli. I porasjen ljudi, sa ovom Milan i ovom klipu ću raditi tutorial o najboljim podešavanjem za OBS. Pa da krenu. Znači idemo u settings i vjerojatno će vama da bude ovdje, znači ovaj prvi general tab je samo za podešavanje kako će to da izgleda, ali na primjer ja bi samo podesio, znači sa system da bude na dark, zato što mnogo smeta kad je ono onako belo i blješti, tako da idemo apply. Idemo dalje sad, znači bitnije stvari. Znači ovo je veoma bitno. Ovo je vaša rezolucija monitora. 1920x1080 je po defaultu. Ali ako vi možete da povećate, znači ako imate 2560x1400, ako hoćete u 1440p, znači stavite na najviše. A ako čak neko nema ni 1920x1080, znači stavite na vaš maksimum. Sad, neko čak želi, ovo je, znači, output scaled resolution, to je kako hoćete da vam bude klip, u kojoj rezoluciji. Ja, na primjer, hoću 1080p, a neko, na primjer, želi u 725, znači, samo stavite u 720, znači, to će bude u 720p, i to je to, ali ako hoćete, znači, ako vi imate 1280x720 rezoluciju, vi stavite isto na istu, ali ja ću ostaviti da bude 1085 jer je najbolje. Idemo sad dalje. Sad bi htio da spomenem to, ovaj downscale filter. Znači, ja stavim, meni je ovo po defaultu, ja ovo nisam dirao. Sad, ako vi imate lošiji kompjuter, vi stavite na jedan stepen ispod, pa testirajte. Znači, mora da testirate, nema što samo ajde iskopirati od nekog i to je to. Nego morate da stavite jedan stepen ispod pa da testirate šta je najbolje za vas. A ako neko ima slabiji kompjuter, nek stavi, na primjer, na area, pa ako mu i to ne valja, znači na billion, ne znam što piše, linear, nebitno. Ako imate bolji kompjuter, stavite na bicubic ili čak i na Lanczos, ali ja neću, ja ću staviti na bicubic. Tako da, sad, ovo je common FPS value. Sad, sve zavisi kakav je kompjuter. Ako je loši kompjuter, vi stavite na 30, pa testirajte, ili onda, znači, spuštate stepen ispod, pa testirate, stepen ispod, pa testirate. Sad, ali ja bi stavio na 60, zato što je moj kompjuter malo bolji. Ako imate slabiji kompjuter i hoćete da imate najbolji performans, stavite vi u 30 FPS. Sad, idemo dalje. Šta bi sad mogo da, znači idemo u output opet i idemo recording. Sad, vi mjesto simple, vi stavite advanced, ok? I stavite, dobro, ovo je type standard, sad ovo, recording path, tu je gde će klipovi da vam se smeste. Ja ću sad baš da podesim, da stavim na desktop i napravit ćemo jedan folder, OBS snimanja, i stavit ćemo tu, evo ga, select folder, apply i to je to. Znači, sa tim smo završili, ali sad, znači, što se tiče ovoga, verovatno je vama na MKV, ali nekom je čak i na FIV. Znači, FIV je po meni, znači, ako vam crashe kompjuter ili bilo šta, on je, znači, najbolji za sve prilike, ali ja preporučujem da stavite MP4 zato što je on najbolji, tako da MP4 bi stavio i encoder. Sad, ovo, znači, je vama ovako, znači, na default, use stream encoder. Sad, znači, sad, ovo je vama prosto, znači, ako imate slabi kompjuter, vi ćete staviti NX 264, a ako imate Nvidia grafičku, znači, vi stavite na Nvidia ovaj NVENC H264, new, i znači stavili smo encoder Nvidia, vidite, ovaj rate control, samo čas, sad ćemo pokazati i gde je to, evo ga, znači rate control će staviti na CQP
i stavit ćete, evo, meni po defaultu 20. Ali, znači, ako imate slabiji kompjuter, povećite. A ako imate malo jači, smanjite za bolji kvalitet videa. Možda za slabije kompjutere povećanje će ukazati loši kvalitet, ali će bolje raditi. Tako da, vi testirajte to. Ja ću staviti na 15, zato što je to najbolje. I keyframe samo stavite 2. E sad, verovatno, znači preset quality je meni stavljen po defaultu. Onaj što ima malo bolji kompjuter, on će da stavi max quality. A ako hoćete, ako imate malo slabiji kompjuter, vi ćete staviti na quality. Po defaultu je to, a vi pa se menjate. I ja bih stavio max quality, zato što mislim da mi je solidan kompjuter, a ako vi hoćete, ako imate slabiji kompjuter, stavite performance, ok? Tako da, ja stavite na max quality i to je to. E sad, jedino, znači što se tiče audija, nećemo dirati ništa, recording, idemo sad na audio ovako. Vi samo stavite, evo ja ću da stavim simple rate na 44,1 kHz jer je to najbolje. I ovo je sad, znači, desktop audio, znači, to je vaš mikrofon. Znači, vjerojatno vi imate samo jedan, tako da sve, ovo ne morate ni da radite, čak, znači, ako imate, samo ćete to da stavite na desktop audio. Desktop audio 2 je vaš, to je nešto što ide u pozadje, neka muzika, ne muzika, nego, naprimjer, pustite YouTube klip, reagujete na nešto, na to se misli. Ja stavite na default, zato što je najbolje. I idete apply i ok. I samo ga restartujte yes i to je to, ljudi. I to je to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam vam pomogao. Ako ja sam, pišite u komentaru, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Ako treba neka pomoć, ja ću da napišem u komentaru, da ću odgovarat ću vam, tako da hvala na podršci na prethodnim klipovima, baš me znači i vidim da vam ovo pomaže, tako da mi je to drago. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa, veliki pozdrav.